تماشاوان هیجا جی واشنگتن جی استودیوی دنگ آمریکا سلاورز ام دیسا به برنامه کورتویزیون لپیشونه ده برنامه و هفته ده ام جماره کی راپورت جی آمریکا او جی نچگیهان مین کردستانی بینن پیشوه بینرن هیجا دم باش سروک امریکا دونالد ترامپ لبره سردانا هر دو باجارن امریکی بکه کود 24 دمجمیران دا دو کمکوژی لیچه بون. کمکوژیا یکم لی بازار که بو لی بازار الپاسو یا ولایت تکساس کو 22 کس تیدا هاتن کشتن و یا دویه لی بازار دیتن بو کو یا لولایت اوهایو بو ده انجام دا 9 کس هاتن کشتن. سردانا ترامپ بووان هر دو باجاران تی پشتی رخنین تند لسر قانونا هلگرتنا چکان لی امریکا هبو. رخنه گرد بیجن دوی چاکسازی لسر قانونا هلگرتنا چکان بیکرن. هر وصاگه لکس رخنه لترامپ دگرن و دی بیجن لسر آخفتن توی کو لدجی پرنابرن نیاسایی دی بیجه کو او یک هاندانا نجات پرستی دکه. ده انجام ایریشا چکداری لباجار الپاسو ایالت تکساس ده 20 کس هاتنه کشتن و کاربدستن آمریکی ده بیجن ایریشا چکداری جالی نجات پرسته کی سپی هاتیه چکرن لی او ایریش بالی سرگوتن نجات پرستی سروک ترامپ دکشینه که پسپورت بیجن سروک ترامپ او گوتنان لدیجی کوشبرن و کمانی آمریکی بکارانیه و کی استراتژی هلبجارتنه لی او ندرستن. پشتی ایریشا چکداری لباجار الپاسو یا ایالت تکساسی اندامین پارتی دموکرات سروک امریکا دونالد ترامپ توانبار کرن جبر گوتنین وی نجات پرستی. ده سال 2016 ده دما سروک ترامپ بر بجار هلبجارتن سرکاتی آمریکایی بو وی کوشبرن مکسیکی توانبار کرو گوت اف کوشبران ایریشن سکسی لسر جنان بکارتینن. لوی دمی سروک ترامپ لدیجی گروپ نجات پرستی سپیتش ندگوت. بسپورن سیاست مدار دبیجن اف جبر استراتژی ترامپ یه هلبجارتن ای بو. از دوی باوریه دما کو او دزانه آلیگرین وی که خوش دبن دما او شردکه او دفکره کو پفچینین به دموکرات را دجیوی دبن آلیکاریا سیاست وی دکن. ده دمین داوی ده سروک ترامپ ده میدیای ده به ایریشن لدیجی سیاست ونان کیمانی جهدگره او لدیجی انداما کنگرس جی پارتی دموکرات الیا کامینگز را گوتو بکو باجاری وی گینیه کس نخوازه لور جیان بکه و هر وها او لدیجی اندامین جن ین پارتی دموکرات کو کیمانی انجی گود بلا وگرن ولاتین خواه گدناو توانندنن. بشه استراتیجی جه اوه گو باندوراوی لسر گوتن آن هیه دکاره دریا واره مترسینا خواه بگیهن خلکی او گهنادن تکچوناوی یا اشکره وکو سروک. رخنگر دبیجن به ناکوکین ترامپ مدیا سوزین کووی ده درباره باشکرنا بیما سغلمی ده دابون جبیر دکه. دما بربجارن دموکرات جبو هلبجارتنا سرکاتی بحثا باشکرنا سیستما تندرستی و سکتورن دندکن ده همان دمیده سروک ترامپ هورکن خواه وک سوسیالیستن تند توانبار دکه و دبیجه وان دخوازن اکونومی آمریکای خراب بکن کجه سالا پارجی سری سی نزمتر بویه. او بگومان دخوازه ده هلبجارتنا سالا 2020 ده گو گلوی وکو پاریزری سیستما استاندر ببینه و بفکره و پارتیا دموکرات جی بده بر چاوان وکو داخوازکارا سیستمه که تند. آلگرین ترامپ دخوازن اول لسر پیشیگرتنا کوشبری ده پولیتیکاین بهیز بکاربینه لمترسی هنک گوتن ترامپ یه نجات پرستی راپورتن لسر رفشن خراب یا کوشبران و هنک کماریان جوی دور بخن. گر او به رفراندوم که لسر گوتن ترامپ و هلوستاوی وی بخه مترسیا ونداکرنا آلیگرین وی به تایبتی دناف کومارین در وی باجاران ده. هنک جاران وکو دنگدیرین جن کو بلکی سیاستین وی حز دکن لیج تویتین وی حز ناکن. ایریش نجات پرستی ین سروک ترامپ به دفگی وید هلبجارتنا 2020 ده رولکی مزن بلیزه. ده دمکه دا کو ترکیه گفیان دکه کو اوی دست به اپراسیون لشکری لباکور سوریه دا بکه پنابرن عفرینی لشهباد بیجن او ناخوازن خلکن دورندن ده همان نخوشیان دا در باز بن. پنابرن عفرینیین لحرم شهبا هاتنه کوچبر کرن جگفین ترکیه لدجی دورن کردی لروجالات افراته بفکارن. پنابر دوی باوریه دانه کو در باسبونا ترکیه دوان دورانده دیتشتی هاتی اثر عفرینه دوباره بکه اوری لبر و گره داعش وکه. هری داوی تکچونا داعش دهندر باکور و رجالات سوریه دان لسر دست هزی قصده و ترکیه تچاره سریون نینه و پرسگره که کورتر بکه
ويش قص شتين وجريداي النصر وداعش ويش نبا جارك دين وانا أوابك هدف أردوغان دفردو چيا يعني دخوازه هيرشي وربك ملاتي ورجي جور دارخي يعني ملاتي ورج عرضي خدار كاوي نكو هيرش عفرينيش كر امجي عرضي خدار كاتن يعني دخوازه هر کسی واک ما بك هدف في چيا هدف في ملاتي كرمانجا دخوازه تم بك تناي پنابرن عفرینی ji daxwaza Tirkiye ya ji bo herêma ewla bi gumanin ku ew bihane da ku herêmên Kurdî desteser bike. عين العفرين جهاف شوروكر بود منطقة أمنية دخوزم حماية للأمن القومي. منطقة أمنية خو خوست وهات عفرين جهل واشون وجخاروكر وملات جوجباركر ونكروجي هاو سيناريو شرق الفرات تبقى كيوانوبة منطقة أمنية على أي أساس شوري أمنية شردكة وملات جوجباركري ونكنا أمنية لفوكم بنوما. عفرینیên penaber dibînin ku di vê rûla Hesdê de herêma ewle de hebe. هەروەها دەبن کۆنتڕۆلا هێزên ناونەتەوی û کوالسیونê da be ku Efrînê jî bigire nava xwe da ku gelê derbeder vegerê warê xwe. Tirkiye wek çû Efrîn talan kirî şerqê Ferîd jî talan nake lano serkeftin tune yani Tirkiye ketî kaderê xerabîn çêkirî talan çêkirî kuşberbîn çêkirî û millet nevehesiye و هم دخوازن قصده مجی هبه یعنی هم دخوازن د و منطقه امینه دا اوله ما قصده دبن سیه عالم تف دادا اوجی هبه دبن منطقه لامنه امجی منطقه لامنه رانا بس دم نیوه عفریجی تف هبه و دم نیوه جی متحده بسر اشراف کیانه و امجی هبن بس من عده ترکیه دی چو نی سر ما چو هم کوچبر کرن ويعني اما تركيا به منطقه امن نو ماشيونه به هر کسی رو ماشه هلوستا پنابرن عفرینê ji danûstandinên herêma ewle li Bakur û ji hilata Sûriyê ew e ku çi destwardaneke Tirkî dê bibe sedematêkbirina ewlehiyê weke li Efrînê çêbûye. Newrûz Reşodengê Amerîka Şehba. Rêveberiya Ewlehiya Karkeran li Tirkiye raportê xwe ya 2019 belav kiriye û li gor vê raportê ji ber ku rewşa karê karkeran ne evleye hejmara kuştina wan li ser karê de zêde bûne. Peyamnerê me Eyüp Demir raportek taybet li ser rewşên zehmet yên karkeran çêkiriye. Li gorî rapora Meclisa Ewlekariya Kar û Tendurustiya Karkeran ango İSİGê di nav 6 mehên 2019 da 840 karker bestenê di meha Haziranê da jî 124 karker li ber kêmbûna ewlehiya kar dema îş dikirin mirine. Ji nav 124 kesî da 107 kes zilam, 17 kes jin, 6 kes zarok, 13 kes jî pênaberin. Dîsa mirina herî zêde di sektora çandiniyê da sedan 44 e. Di avasaziyê da sedan 11, şaredariyê da sedan 8 û di enerjiyê da jî sedan 5 e. İsyan! 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 Rêveberên Sendikayên Karmen da mirina van kesan bi hawirdora bêewleyiya karkeran ve dibestînin. Serokê giştî yê karê rê yol iş Ramazan Agar vê yekê wiha dinirxîne. Yılda yaklaşık 2000 civarında. Di navê du salan de ji 2000 zêdetir karmendê ji ber qedayên kar jiyana xwe ji dest dane. Dîsanê di nexweşiyên pêş de jî ji vî 6 qatan zêdetir mirin heye. Ji ber vê mirinê jî bikaranîna qanûnê di gelek kêmasiya de ye. Qanûn nikare rê li pêş van mirina bigire û her diçe mirin zêdetir dibe. Aslına rağmen tam manasıyla uygulanmıyor. Di her sektörê da karker jî ji hawirdorên xebatên xwe nerazî ne. Hin kes ji bêkariyê û hin kes jî ji bêewlebûna karên xwe gilî dikin. Em dixebetên car car em pere nagirin sağlık yani tendurustî sağlık îverometin ne sigorta tin ne. Valla alê güvenlik amada tı yani alê güvenlik amada ta alê güvenlik tine. Em ser îskelê dixebetîn em bêjîn îveromet çivîk ya. Canê me ya em bêjîn îskele wel gere em ê dakev nexwarê em bimirin jî zaten em diçin. Kes yani heqê me mafê me napirse. Xeterên herî mezin dibin sektora bînesaziyê da derdikeve pêş. Karmendê bînesaziyê pala azbay gava behsa karê înşaatê dike wiha dibêje. İş ve işçi alanlarını ciyên ku kar an jî karmen zêde ne li ev derana qedayên mirinê jî zêde dibin. Xeyrê mirinê karmen gelek rastî neheqiyan jî tên.
جارنا کار دکن نکارم طریقا بگیرن. آن ام د سکتور آواسازی د کار دکن دوی سکتور داجی راستی گله کشایان تین. لگوری راپورا مجلس اولهیا کار و تندرستیا کارکران دمرنا کارکران دا استانبول د رضا یکمین دایه. پشت استانبول آگری، İzmir, Bursa, Trabzon و Antalya te. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara. پشتی 5 سالان جه چونا سرهیوه ناسا پروژه نو آماده دکه ده پاش روژه دا جبو زانیارین زیده تر ده درباره هیو و آسمان دا. او تشتیکو شیوه قوتویا که آسانی آمازند داتو بلند بی لهنداوی دیمن عورینین آلاباما هندک تایبتمندین آشناو هنه. لویره گلک تکنولوژیا میرات آگمیا آسمانیا هیا. اوه چندینا گهینید که دوی چنگ جیگی را ناودنگ زفرینن دوباره بکاربین نود چنبر آسمانی دا او هاد بخانه نشین کرن لسالا 2011 لوی دمی که دو ماهیک جار ناسا آسمانگیرک جه امریکا هنارت بو آسمانی اول پشمن تانکا هیدروژینیا شله او افرو کرید در لناوندا گشت آسمانیا مارشال لناسا که چیکرنا سیستمکینی هنارتنا آسمانیه SLS دا کو بسلمین کو گمیا آسمانی تیرا خو هزیا هی دا بردام بید وان آمرین تاقی کرنا پیکاتین و آوا کرن او بومه هناردن ام تاقی کرنین دانان آلولکین هایدروژینی دکین مایک نیکلس اکج اندازیار سرکی تاقی کرنا تکنولوژیا روکتینیه لناسا او کاری لپاشت من او اکسیجینا شله او اکسیجین کرن بو ماکینا SLS دا بزانبن که او کار خلبر وان پستانان بگرید دما آویتنی ده و ام پشتراز بکن بیکانی نمونه ما درستن یا نه تانها دیار دبه گوهرتش باش درباز دبه دیروک ناز برایان اودم گوتی او بس پارچه که جه سیستم هنارتنا آسمانی آمازنتر که ده کپسولانی اوراین هنرن آسمانی SLS تا که روکتیه که دکارت نارتنه که به حیور اوریون آسمانگرن آمیرن و سیستم بسر حیور به ایک آویتن و مببت آسمانی که دیر. ریوبرا ناوند آفرین جودی سینگر و سادیار کرد که ام ده هفرکیه کانی آسمانی داینه بله افجاره دگل چینه که دوان 10 سالن بهت ده آسمانگرن خوهنر نسر حیوه. از دست خوشی لیوان دکم، از هدر دکم اوه گلک باشا دبوشی خو اجز کن جبر چینیان که دکاری کی کرد. آسمانگر شارزا الودن دوی باریه دایا که ناسا دشت حوالبن بی دگل چینه. از حز دکم دوید ام دگل ایک ده افکار بن. چاپتر جهوریکیو دگل ایک کار کرن ده پتر یا کارگر به جوی هوریکینا نکه چید بید. نوکه کمپانین تایبت وکو بوینگ و سپیس ایکس کار دکن لسر پیشخستنا عربین که آسمانگیران دبنه جنبر آسمانی و ناوند آسمانیان نیفنتوایی. ام همی گل کار دکن لسر هنارتنا اکم جن و هر وسا ظلامه که دیجی بو سر هیوی ل 2024 و اوا ام فیر بون برچاف ور بگرن جبو گشتن پشروجه. اکم گشت آسمانی بو سر هیویل برنامه آرتمس بو سالا بهت یادانا یا به آسمان گیره و آرتمس دوه بو سا پلان دکن کل سالا 2022 هجمارگا آسمان گیران بهنر نسر هیوه هر وسا آرتمس آسیه یا لسالا 2024 ده پیکول اکم بگهنه هیلا باشور یا هیوه. جنکا افغانی لی پاریزگاه بامیان کارگاه که خواه تایبت بچکرنا پیلاو و جانتایان جبو جنان. تایبت مندیا وی کارگاه نتنه اوه کو کارکرن وی همو جنن لی هر وصا جیانا وان جنان جنوبت آوا کرن. اوزرا لالی اف 15 سال لی پاریزگاه بامیان کاردگه. وی به $25 دست به کار خواه کر و هیدی کارگاه خواه مازنتر کر و نها 5 جن لور کار دکن.
آرمانجا اوزرا اوه کو کاران پیدا بکه جبو جنان و هر وسا خلکی آشنای دیزاین جیاواز ین پاریزگه ها بامیان بکه. کارخانه‌ای که ما خودیم امسال چانته کمبار و گورین جهریا میچه دکن. کارگه ها اوزرا نها برهمن خود فروش بازارن لکابل، جلال آباد و چندین جهن در وی افغانستانی. دیگه تقاضا زیاده به خاطر افجنین لور کار دکن بدله کی خوش ددن زانین کو او بوی کاری آلیکاریا مالباتا خو دکن. نه پاره کی گلکه لجبو وان جنان اف پاره آلیکاریا وان دکه کو جیانه که دست پی بکن. خب اونو مای 2000 افکار باشه از دهنور و هر ماه 25 دلار امریکی دست دینم. اف یک دهله زاروکن خوا مازم بکم هر وسافری چدید نو دبم. افش بومه باشه ما کار حیا و ام پی مجول دبن. پارویشی باشه اش بو آلیکاریا مالباتن ما. اف کارگه بر همین چینی و کو رکبر دبینن. لیلالی دبیجه بر همین کارگه هاوی ارزانترن. و روزی که مثلا بازار هر جوده که پیلاوان یا چاندن به هجابونا برس به $2 وان دهن فروتن جالی کارگه ها مفه دمکی دا کوین چینه به بهاترن. بر همین هر دو ولاتان لبازاران رکبریا هفدو دکن. لالی دا زانین کو آستنگین او دبینه کمبونا الکتریکیه و نبونا پشگریا حکومته. کاربدستن انباران لحرم کردستانی ده گازینان دکن لسر پلان حکومت عراق لسر سندنا برهمن جوتگاران یا 2019 او دبیجدن حکومت عراق ای سال به تن سندنا جسری سه برهمن جوتگارن حرم کردستانی کری و او جی کیمه. ورگرتن و گنم جوتیارین حرم کردستانی لسالیان آریشک بردامه. ده اف ساله دا لدیو دیار کرنا وزارت کشتوکالیا عراقی رژه یا 300 جبر همین دخل و دان جوتیارین حرم کردستان دهتا ورگرتن. سبارت ورگرتنا جنبی افصاله رسیده ما گلکیم بی. یعنی نسبت گلکیم و مدنات ما چه فرقه وگاف که فرقه دوه که فاوه. ما هر دولت که وگاف که مثلا ما فلاح های خستین سر سیاسته. بس سیاست الکیره و فلاحات الکیره بابو. هکه هو صامتن علم حمید دفجه بردد. ریوبریا سالیا فیدیه ده هولو بزاوانده دا کو ریگه چاره که بوجود یارو ورگرتنا گن میوان ببینن چونکه ایروکه 6 ماه 8 2 ماهی جوان بو کو گن می جوتیارا بیتا ورگرتن جوتیار مگل از ضرران بو گن و گل مال بره بوی بابتی ما چندین مک کارگریا کمپانی هاریکاریا جوتیار خود کرین کو گل چندین جوتیار پکتربل گن می خوبینن یا دوی دیجی بگواسنا جوتیار سایلو که بو سایلو دا پتر هاریکاریا بیتا کر هر پروژه گن می اوه هی او گل اوه نمای هر وصا بالکریجی بابت سیج او جهات چاره سر کردن بنگه ورگردان رویه مرا دستی کمپانیا بازرگانیا لقیمی سل کرد و هجمارک زورا گنم جوتیاران ایرو ماین الجمعان و نهاتیا ورگردن شاید خود پروژه که کیم تیت استلام کردن کمیا کیم و داخل باخر مالاردی و حکومت عراق رسید کیم داما و مدیر سالی و چیزا بخوادین فقیری والله هندی محاولت کرد ام 4 فلاح پیش فلاح سیاره که خرید کن آره والله آوه گاوی میکنی اف قلابه 4 فلاح ملکی نیک ما 4 فلاح که یه چه چقدر که یک چاب راستی نینا خودی تقریبا 45 تا میلیون اردی ده سال 2019 جدا رجاکا کم یا برهم جوتیارا لسایلو هات ورگرتن اوجی بو اگر هنده کو جوتیار ده سالن بدا نشم بوی دستوداری جوتیاری و دخلودانی بچینن سلام بالای دنگ امریکا سایلو فیدیه دهاک گهشتنا خدمت الکتریک لباکور و روشلتا سوریه ده جانا خلکی باشتر کریه که نها نزی 10 ساعتان الکتریک هیه و خلقی دوریجی جوی رفشی رازینن. افدمك ساعات كهربائي لهمو باجار وباجاروك باكوري سوريا زيده بويه لغوري ولاتيان كهرباء نهار 10 ساعات پیدا دیبه روشا كهرباء یا نو باندوره که ارینی لجینگه و روشا ولاتیان کرد لالیه کی دنجی باندور سر روشا کارگه و بازار کریه ام خودی کارگه ها یه گام لیور کار دکن ام گله کی فایده جوی مثلا هانیت کن مثلا کهرباء هی ام مازوت خلاص دبن مثلا مولیدات ام خلاص دبن کهرباء یعنی وکم بیجی منظم جمرته ام تکارن فایده جی بکن جدرن کهرباء با کوری سوریای سسینه
ستاسیۆنا چێکردنا کەهرەبەی یا رمێلان گۆلسەر گازەیە ئەو هەموو تۆربینên wê کار dikin û heftê mêga gehrebe berhem dide. Stasyona çêkirina kehrebê li Swêdîkê got ji 5 torbînan pêk tê. Di 2 jê derveyî karin û 3 din jî 5 mêga berhem dide. Jêderiya Sisya ji 3 bendava ne. Bendava Rojava, bendava Tabqa û bendava Azadî. Got her sî bendav navbera 400 heta 500 mêga kehrebe berhemê wê ye. Li gorî desteya wezê got kelemên pêş pakkirina rewşa kehrebê bi gelek sedaman ve girîdayî ye. Karaba herêma Cezîrê ji destpêka xwe de jî Cezîrê têra karaba çê nedikir. Yani berî em bêjin 2011 jî dema got em bêjin Enefatê Swêdiyê yan jî Ermêlan asta xwe herî baş debûn. Yani Cezîrê herêmek ferah jografî û millet hezê 500 megawata ama wî şaxê jî 150 mega çê dikir. Karaba mayî ji karaba Sûrî a hûrîn dikişand. Mehdatê tewlîdî Herarî ya Helebê Dêre Zorê pir ciha hebûn. Ji ber wilo jî wextê û nizamê Helaqî bû karaba Sûrî karaba dihat Cezîrê dida millet. Ana qutkirina wê nizama Helaqî tenê ma Swêdiyê gibidê Cezîrê giştî. Li ser asta Cezîrê 5 meheteyên dabeşkirina kehrebê hene di rewşa şer de zirar gihîştiye piraniya wan. Ev jî dibe sedemeke got rewşa kehrebê baştir nebe. Li gorî desteya wezê got hin amûrên giraniyên van stasyon û torbînan nelber destin. Karekî كمؤهلات فني ام كارن يعني كادري ما هي ام كارن باهلين بس ولكن يعني كلفكه عاليه ضخم جيرت في يعني اولها مثلا محاوله صدوا 25 ميجا مثلا كان يعني زحمتها مكار من بينن يعني وسدمن قانوني سياسي جي هنا ناهلنجو كامبانيين نابنتويين جو اف توربين فروتن حكومه سوريا بري 2011 او كامباني نها نكارن وان برچين امورن خرابوي جارك دن بفروشن ريفبريا خوسه دستيا وزي دوز لكوالسيون نابنتوي دكاغو دستكي دوی واریده بدوان. اف قاطعي 66 يه اوجيه محطيه محاولاتها يا رئيسيه مثلا يا زيتينه طبعا اف وكا قلت قطع كهالو نوعيه مثلا يرو لي بخي مثلا محطيه ده ام في زحمتها مكاربن في درباس بكن يعني اف معاناتي ما تفردنا يعني ام نكارن يعني تشكي ولو مثلا هاتا اشكاندين عطلتي ده شي بو زحمت وري فيدي يعني لدرباي كلمين تكنيكي وسياسي جبو باشكرنا روشا كهربي هنسده من دنجي هنا ميناغو كومن داعشيين و شارتي برجن و گوهستنا كهربي ارمانج دگره يعني برجك دكافي بخرج چا برجا دخينه يعني وزنوان زياده قوتا كبريل سروان زياده يعني مسافتها اورتوان زياده او يدكي سي برچا برج دنجي بخرا بدي عرضي وقتی خطا دکاوی و خطا طبقه جزیره حمینی به کهربا هجای گوتنه یگو سه کارمندین دستیا کهربی د انجام تقینا ماینان ده جیانا خوش دستدان ده هولدانا گهشتنا کهربی لدورین نورزگار کری زانا عمر دنگه امریکا باجاروک ارمیلان د ناو مال و آواهین ویرانبوی لموصلا کevin رونجوانکی وی دوری مشتلک لجهن ویرانبوی وکریه چیروکا طلال محمد دوی راپورت دا ببینن. دناوا خانیین کاول و ویرانکری کسک رابوی وکرنا مشتلکی کو پیکهاتیه جدهان جورین گلانو کس کاتیین جوانیه. اف کسه روزانه سغبیریا اوان گلا دکتنو سرارای کو کشو هوای موصلا کevin نو که گلکی گرمه بله بردوام اوان گلا آفدتنو بلگنوان لیوت کتنو کزی خیتن. ایک جه بکرین گلان وسا دیارتکتن کو دمی او قسطا اوی مشتلیت کتن ایک سر درونی وی آرام دبیتنو وکرنا اوی مشتلی خزمتکا باش گهاندیه خلک دوری. اقبالم يعني جيد. اب خود خلک زور دهتا اوی جهی و دمی کسک دهت و مشتلک لجهه که وسا دبینید لدورین کevin ایک سر درونی وی آرام دبیتو اوه کارکی گلک باشه. طلال محمد مرما وکرنا اوی مشتلی وسا دیارت کد کو بو خلکی کی دیار بیتن جیان لموصلا کevin جارک دنیا ودگریت وو خیزانین اوی دوری دست به نخشاندنا مالن و اکرینه. معامل يجوني من
بکرتێنە vê derê li taxê Babil Bêd û taxê Teyeran û taxê Meşahî de mebesta min xelkekî zor tên her wisa mebesta min ji vekirina evê nemamgehê ew ku jiyan vegerîte Mûsila kevin û hemî xêzan vegerine sermalên xwe. Belê demê xelk têne jûr û keskatiyê dibînin gelek kêfxweş dibin li gul û şitlan dinêrin bawer nakin ku nemamgehek hûsa li Mûsila kevin heye. Pitirî 30 salane Talal karê çandina gulan û keskatiyên navmalan diketin û li serdemê çekdarên Daeş mala wî gelmeştela wî hatine wêrankirin. Nûke taze dest bi karê xwe kiriye û ev meştele yekemîn meştele li Mûsila kevin dihête vekirin. Kawa Umerdengê Emerîka, Mosul. بینرن هجا به وی راپورته ام دیگه هندویا برنامه وی هفته یا کردویزیون تا هفته یا به ببینن خیر و خوشیده ببینن خوشیده سلاورس